Pozdrav svima! U današnjoj emisiji ćemo vam pokazati kako je Magnetic Nail Design brand koji tradicionalno ima savršene alatke za rad. Poznati smo po velikom broju alatki koje vam pomažu u radu. Danas ćemo vam pokazati različite načine da izgradite nokte koristeći odgovarajuće alate. Ja sam Amela Jahić i mi smo Magnetic. Emisiju ćemo započeti sa prvim video gdje ćemo vam pokazati kako da na najjednostavniji način uradite savršene balerina nokte. Pripremili smo nokat i nastavljamo dalje sa tankim slojem rubber baze Clear. Nanijet ćemo je kao prvi osnovni sloj i lampa 30 sekundi. Zatim ćemo izabrati odgovarajuću veličinu balerina Shape It oblika. Stavit ćemo tanki sloj Frosted Pink Power Gela u Shape It, lijepo ga rasporediti i koristimo ikebana četkicu. Povezat ćemo sa prirodnim noktom i uz pomoć naše Shape and Cure lampe imat ćemo situaciju da ćemo nokat povezati sa šejpicom. Nakon toga uklonimo šejpic i idemo u obradu dijela koji je višak, koji ćemo povezati sa našim prirodnim noktom. Kad smo to završili, prebrišemo nokat i idemo dalje u izgradnju nokta sa Frosted Power Gelom, odnosno da zatvorimo i izgradimo strukturu nokta. Kada povežete kompletnu površinu nokta, ovaj nokat će ići u lampu na 60 sekundi. Idemo sa obradom, odnosno obrisali smo ljepljivi sloj, idemo na turpijanje sa turpijom 180 granulacije, prvo oblik, a zatim odozgo po površini da uklonimo sve neravnine. I završit ćemo nokat sa top gelom po izboru koji će ići u lampu na 60 sekundi. I evo, vidjet ćete na kraju predivan novi nokat bez komplikovanja i trošenja vremena na postavku šablona. Ovih dana, kao što znate, možemo produžiti i izgraditi nokat u par koraka i to bez turpijanja. Pa pogledajte ovo. Nanosimo naš bazni sloj sa fiber gelom na koji smo naravno prije stavili na nokat naš primer, Soft Bond primer, i idemo fiber gel blush peach bojom uz pomoć premium gel četkice nanijeti prvi ljepljivi sloj. Uzet ćemo naše Shape It stipse i naći odgovarajuću veličinu i zatim ćemo je sa blush peach gelom popuniti uz pomoć četkice po vašem izboru. Nemojte se ovdje ustručavati. Iskoristite onu koju vi želite. Ne sušimo, nego idemo smjestiti na nokat i kad ste smjestili, idete upaliti našu Shape and Cure lampicu da se lijepo gel fiksira. Zatim okrenemo odozdo da pregledamo nokat i da popravimo eventualne nepravilnosti. Zatim gel ide u lampu na sušenje punih 60 sekundi i uklanjamo našu Shape It formu. Uzimamo naš shaper bit kojim ćemo preći oko kožice da popravimo dio koji je otišao ako se negdje nešto pomjerilo i sa turpijom idemo oblikovati ovaj naš nokat. Ovdje vidite da nema puno turpijanja, također sa Shape It ovim našim nastavkom popravite i donji dio nokta ako je potrebno. Zatim ćemo sa cijele površine bijelim blokom ukloniti fino sav sjaj da biste mogli, da kažemo, pravilno nanijeti top gel da ne bi bilo problema. I idemo ukloniti, znači, nakon toga prašinu i nanijeti top gel po želji. I ovo je, vjerujte mi, najbrži način da dobijete savršen nokat. Sa Shape It Magnetic tipsama možete kreirati bilo koji nokat u samo par koraka. Idemo pogledati.
Ovaj mjesec su vam na popustu 20% kompletna sculpting oprema, odnosno sve što vam je potrebno za pravilan rad i svi naši alati. Sve što vas zanima, slobodno nas kontaktirajte, vrlo rado ćemo vam pojasniti. A sada idemo nastaviti sa sljedećom demonstracijom. Pokazat ćemo vam kako koristiti Ultraform tipse. Ultraform tipse su naše najprodavanije tipse, vrlo su elastične i slične prirodnom noktu. Vrlo je bitno da izaberete odgovarajuću veličinu tipse naspram širine prirodnog nokta. Isturpijat ćemo malo aplikacioni dio prije lijepljenja sa turpijom 100 granulacije i nanijet ćemo ljepilo na tipsu. Postavit ćemo nakon toga tipsu na nokat i višak ljepila, ako ga ima, uklonite sa kompresom. Odsjeći ćemo tipsu sa našim sjekačem i oblikovati u željenu dužinu, odnosno oblik. Prije toga obavezno potisnite kožicu jer znate da se ljepilo poveže za kožicu pa će vam biti teško oblikovati. Znači, kad smo završili željeni oblik i dužinu, idemo na ovaj naš prilaz koji je još malo vidljiv i idemo ga isturpijati da bude nevidljiv, a to sve radite sa turpijom granulacije 100. Nakon toga ćemo izgraditi proizvod željenim, odnosno nokat željenim proizvodom. U ovom slučaju smo koristili rubber bazu Frosted Pink i nanijeli je u prvom tankom ljepljivom sloju, nakon toga ovaj jedan sloj koji ide kao gradivni i mi smo u suštini završili nokat. Obrisali ljepljivi sloj nakon sušenja u lampi i turpijom ćemo popraviti ako negdje nešto nije bilo ok, jer nismo puno, da kažem, davali značaja samom nanošenju. Bitno je da nanesete gel, a onda ćemo ga poslije malo obraditi turpijom do željenog oblika. Obrisali smo prašinu i nanijeli top gel po želji. Najčešće je naš Supreme Finish top gel jer ima dijamantni sjaj i osušili ga 30 sekundi i evo našeg lijepog nokta. Mogu reći da ništa nije tako zadovoljavajuće nego kad izgradimo nokat iz ničega. Sa predivnim alatkama iz magnetika ovo može biti jednostavno kao parče torte. Koristimo pinching stick da pronađemo pravu krivu za ovaj nokat, odnosno da vidimo koja je njegova C kriva. Zatim ćemo postaviti šablon. Slobodno probajte više puta, više vrsta pinching stika, odnosno više veličina. Uzet ćemo high-tech nail form i uzet ćemo nail form support, ove male metalne limiće, kako bismo produžili nokat, odnosno i ojačali u isto vrijeme naš šablon. Postavit ćemo ga, sad ćete vidjeti, ispod šablona, tako je, tik uz sami ovaj polukrug. Nemojte odsjeći previše široko jer će vam smetati, smetat će klijentu. Nakon toga idemo pripremiti naš pinching stick, saviti šablon u tu C krivu jer je to C kriva nokta za koji pripremamo ovaj šablon. Slobodno savite, neće se zalijepiti jer imate ispod ovu metalnu formu. Zatim idemo izmjeriti širinu prirodnog nokta, odnosno postaviti šablon naspram prirodnog nokta. Gledajte, pomoći će vam sa strane ove naše male, da kažem, linijice. Kad smo usjekli, idemo nastaviti sa primerom i uzimamo Power Gel Nude kojim ćemo produžiti ovaj nokat. Pazite na debljinu, ne smije biti debelo jer ipak radimo samo produžetak sada trenutno. Opet smo išli od 1/3 prirodnog nokta, ublendali dio na noktu i izvukli lagano na šablon. Zatim je išlo 10 sekundi u lampu i vadimo i uzimamo naš Expert Pinching Tool i pinčamo nokat. Vraćamo ga u lampu na 60 sekundi i dodajemo još jednu kuglicu Power Gel Nude sa kojom ćemo izgraditi
naš nokat. Evo pogledajte kako ide do kraja. Zatim ćemo popraviti oblik fino, da imate što manje turpijanja u suštini kad radite sa power gelom. Ide u lampu na 10 sekundi, izvadite i stavite gel klemu kako bi nokat tokom sušenja ostao u željenom obliku. Naravno ide na puno sušenje 60 sekundi, izvadite iz lampe, skinete šablon i idemo obrisati ljepljivi sloj, pa zatim oblikovati nokat. Znači, kad turpijate nokat, kad je ta obrada u pitanju, uvijek koristimo granulaciju 180. Prvo uvijek rub i dužinu da biste vidjeli širinu, odnosno debljinu C krive, da biste mogli lijepo oblikovati nokat u željeni oblik i naravno ukloniti višak odozgo po površini da dobijete taj naš, da kažemo, savršeni nokat. Slobodno, nemojte zaboraviti da je power gel i da je ovdje turpijanje, vjerujte mi, minimalno ukoliko smo lijepo s četkicom izvajali ovaj naš nokat. Evo ga, još malo u dijelu oko kožice i skoro pa smo gotovi. Evo ga, provjerimo sa svih strana. U dijelu oko kožice možete koristiti i expert bit za obradu ako volite, ako ste ljubitelj turpije. Prebrisat ćemo dobro prašinu i uz pomoć flower kose četkice iz seta za one stroke možete je koristiti za crtanje frenča. Znači sa njom ćemo nacrtati frenč sa našim liner bijelim gelom i idemo lagano odrediti dubinu frenča uz pomoć ove četkice i iscrtati, odnosno nanijeti dovoljnu količinu da vam se ne vide, da kažemo, linijice. Zatim ćemo uz pomoć Pepin's Choice četkice napraviti savršenu osmijeh zonu. Prvo stavite jednu ravnu liniju sa strane i onda idemo zaobliti ove ćoškove koje vidite, odnosno popraviti da nokat nema kockicu, nego da dobijete tu lijepu kosinu na osmijeh zoni. Lijepo izblendajte gel da vam ne ostane neravan i da u suštini napravite uz pomoć ove duge četkice lijepo oblik onakav kakav želite, a frenč se stvarno da napraviti i dublje i pliće, odnosno sve to zavisi od želje našeg klijenta koji je preko puta nas, ali kažem, možete da napravite čak skroz mali, tanki frenč na samom vrhu nokta. Nakon sušenja 60 sekundi u lampi nanosimo naš Supreme Finish top gel. On ide također u lampu na 60 sekundi. Pogledajte taj nokat i njegovu savršenu C krivu. Vidite, predivno. Nemojte zaboraviti da je ovaj mjesec posvećen našim sculpting proizvodima. Proizvodima i alatima koji vam olakšavaju rad svakodnevno. Svi su na popustu 20%. Ukoliko imate nekih pitanja i nedoumica, slobodno nas kontaktirajte. I nadam se da je ova emisija bila korisna, da ste uživali i vidimo se u narednoj emisiji idući mjesec gdje ćemo pričati o savršenim poklonima za vas.